Zenica, grad sa nekih 100.000 stanovnika, smješteno u pitomoj dolini rijeke Bosne. Ako bi se moglo reći da političari imaju dušu, onda je, bar što se Zenice tiče, nikada nisu ni imali. Oni su u centru urbane sredine izgradili željezaru koja zapošljava oko 70.000 radnika. Zenica je za bivšu komunističku vlast bila simbol socijalističkog razvoja i napretka. Odlaskom komunista sa vlasti i sve većim osamostaljivanjem republika, Bosna i Hercegovina više nije u stanju da sama finansira ovog giganta gubitaša. Jer za oko 1,9 milijuna tona čelika koliko se godišnje u Zenici proizvede, kombinat zarađuje oko $100 milijuna, ali ga proizvodnja sveukupno košta 200 milijuna. Nedostatak subvencija je doveo zenički kombinat pred kolaps, a samim tim je ugrožena egzistencija građana i šireg regiona oko Zenice koji su direktno ili indirektno zavisli od željezare. Danas Zenica pruža tužnu sliku. U gradu je zavladala besparca što prijeti da se opravdani revolt građana pretvori u socijalne nemire širokih razmjera. Kako žive ljudi ovdje? Pa svaki dan i bon. Ako potroši 2, sutra nema šta jesti. Šta znači bon? Bon znači nikakvo platno sredstvo. Nikakvo, samo obični papir. Neće ga mesnica, neće ga svaka treća posluga. Ako ga mijenjaš, hoće 20%, a odakle dati? Ja imam sina, baš ima 2 djece. Slabo, ne mora kirije platiti, ne mora vode platiti, struje ne mora platiti, na bonove, a novaca nema. Nisam aprilsku platu uopšte dobio, sam sam bonove dobio. A šta za te bonove možete dobiti? Pa, sasvim malo nema neki na fakit, slabo je skroz. Gdje god odiš, svako te ružno gleda, odeš ljekaru, ne možeš ništa da platiš. Sve moraš platiti kod ljekara, a nemaš ni dinara, a bonove ne primaju. Recite mi malo o životu u Zenici. Šta pričati, da pokaže novčanik, ne znam šta više pričati. Pa pokažite. Stid me. Pa pokažite novčanik. Pa i ovo. Šta znači pokazati novčanik? Pa šta ima u njemu pokazati? Crvenki, 2 i 1 dvica i zdravo. Zenica danas živi uglavnom od bonova koje preduzeća dijele umjesto ličnih dohodaka. Međutim, građani imaju sve manje mogućnosti da bonove zamijene za robu. U opštoj krizi koja je zavladala, čak i švercerima i preprodavačima robe nije lako. Nestašica novca se osjeća na svakom koraku, a cijene rastu li rastu. Revoltirani građani sve više optužuju političare kao stvarne krivce koji su narod doveli u ovakvu situaciju. Ja bih samo ovo rekao. Ima li neki sud i nešto da ove rukovodioce čelnike, da osudi njih koliko mi gubimo samo na turizmu, koliko mi gubimo na izvozu, koliko ima u nas, ostale zemlje nemaju više povjerenja. Da se oni zavađaju narod, ali da narod njih osudi, neki do oni nas odgovara što su doveli do ovde. Znate šta, oni su malo začarali ovdje u ovoj sirotinji, davali malo pomoći, malo brašna, malo ulja, pa da ih malo narod voli. A nek budu ponovo izbori, pa ćemo vidjeti da li će oni onda proći opet. Jer smo mi na probi godinu dana, 6 mjeseci, oni se nisu makli gore od početka. Svi su oni lopovi, ne daju da živi, ne daju ljeba, ne daju ništa, samo treba radnje razbiti i ljeba oteti i donijeti kući djeci da jedu. Šta treba ovdje u ovoj državi učiniti? Treba ukinuti pod hitno nacionalne stranke, onda će biti u redu. Očigledno nekog rješenja za Zenicu nema, niti nacionalne stranke kojim je jedina briga trenutno borba za vlast imaju konkretne prijedloge. Možda je najbolji prijedlog stranke Zelenih Bosne i Hercegovine koja zahtijeva da se željezara koja doslovno truje narod odmah zatvori, a da se zatrovani grad raseli.